बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर हालामनि सुरुफुल सुकियाव हाजिरा मावनानै न' फारसे साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो बगामाथिनिफ्राय लावखार ओंखाम जानानै फैनाय AS01 AC 6891 नम्बरनि गंसे मेक्सुमु गारिया गजेन देखा मुंनि सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै गालाङो। जाउनाव हाजिरा मावनानै न' फारसे फैबाय थानाय गजेन देखा मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला गजेन देखाखौ सौख्लायनायनि उनाव खारलांनो नाजादोंमोन, नाथाय जायगानि सुबुंफोरा होसोनानै गारिखौ हमनो हायो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननानै गरेसर पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथि होयो आरो AS01 AC 6891 नम्बरनि गारिखौ पुलिस बिफाना लानानै थाङो। তাতে আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ হয় গজেন ডেকা হয় ৰাতিপুৱা হাজিৰা কৰিব আহে তেওঁ সদায় তাতে সৰু ফুলচুকি এইফালে হাজিৰা কৰে ৰেগুলাৰ হয় এনেকৈ ঘৰত উভতি গৈ আছিল যাওঁতে আৰু পিকনিকৰ গাড়ী আহি খুন্দা মাৰি দিলে হয়তো মদ খাই আছিল নেকি হয় গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোৱে তেওঁৰ লোকজন ক'ত আছে লোকজন ক'ত আছে নিহত হোৱা লোকজন ক'ত আছে এতিয়া বৰ্তমান থানাতে আছে গুৰেশ্বৰ থানা হয় পুলিচৰ জিম্মাত